Stranka Slobode i pravde, SSP, je na današnjoj sjednici predsjedništva usvojila inicijativu o formiranju posebne komisije u Skupštini po pitanju Kosova i Metohije, koju će u utorak izneti i predložiti poslanička grupa Ujedinjeni, među kojima je i SSP, kako je medijima preneo predsjednik SSP Dragan Đilas. U inicijativi se predlažu dva principa: poštovanje Ustava i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, kao i spremnost Srbije da sa vlastima u Prištini razgovara o svim problemima, osim o priznanju Kosova. To je inicijativa da se u Skupštini formira posebna komisija koju bi činili predstavnici svih poslaničkih grupa, ali bi u tu komisiju bili pozvani i predstavnici SANU, univerziteta u Srbiji, kao i predstavnici SPC, nevladinog sektora, rekao je Đilas. On je naveo da je SSP za to da se napravi nacionalni konsenzus, te da svi stanu iza zajedničkog teksta koji bi usvojio parlament na predlog komisije, a koji bi, kaže, pokazao stavove većine koji žive u Srbiji. Ti stavovi su, rekao je Đilas, smanjenje podele u društvu i smanjenje korišćenja temekim za sticanje političkih poena. Dodao je da bi inicijativu mogle da podrže sve stranke u parlamentu, a onda iz tog dokumenta možemo da razgovaramo o načinu kako se vode ti pregovori, šta će biti naši konkretni predlozi. Došao je krajnji momenat da omogućimo ljudima srpske nacionalnosti da ostanu da žive na Kim i da imaju normalan život, to je najvažnije, rekao je Đilas, na pitanje šta očekuje da se čuje u utorak. Na posebnoj sednici parlamenta o Kim, Đilas je rekao da bi voleo da ta sednica parlamenta ne služi za busanje u grudi i dokazivanje kejo je veći patriota. Odgovarajući na pitanje o Evroprajdu, rekao je da svako ima pravo da se na ulicama kroz miran protest bori za svoja prava, te da oko toga ne može da postoji nikakva polemika u društvu. Inače, od danas je član SSP-a proslavljeni košarkaš Miroslav Mićaberić, koji je rekao da SAD nije pametno davati podršku SSP, pogotovo Đilasu, koji je godinama napadan. Ali da je on, kaže, svesno ušao u to i bez ikakvih pritisaka.